David. Everyone is a leader. That is what we do. Everyone is a leader in their own right. Everyone has a voice and everyone is giving as long as Lepas percentage contribution yang kita dapat teachers di sekolah balang contribution bagi siapa state masih kawan top rank di total strength begini di sini 7,600 something. Channelnya bagus. The financial institution it's around Trinamool Congress mula berdekat berkini kita menjadi parti berkam tambe dan yang jumpa youth wing berka student union iwan berpenpau yang kejing tersian kejungi yang kini hikai kebi kejungi kelaya samit hangni po silong lah kategori seni hadian pengelai kedua ini hikai ngisyam bagiwan nak keleng jumpi kesulitan buat kejingi jumpi kemudian TV wah apa kumsindan dulu bagi pensap dan sabda lah pun Islam buat tengah tikular di kebun tak apa ide bagi tulak kejuki de nakal yang juga parti ngiwan berai ke kesian kura pada kejuk koporu menginsim kiai ke diam tang lembaga jangka rensan jangka parti hendrairu rensan jangka Eropa mengin kemau iki nak kapor sikapor ya kijing juga hikai kuba PTP kajing no senyang juga hikai khantam kibawan naki skul balang kibo peru na hamtam na kani jela ko jingi ko we ngi iba bon ba ki khna ki pas ba ki wan na ki school but ki pas percentage ne ki pas ba ji khna ilong ju 4% seneng we but kani kolong sisa ki jino senyang ka basir kai ba na kam takalo we ju ki kun ki ti ki jungi but na kalyang jungi kun ko parti wong ida pau sisa ki ta ju sofia aka ba ki Islam ban pendep ya kita kecukulan nak lihat sarkar bar aku cukup por ban pencukular kai nak por sekapor bar pendut ya kata kejing pendep kita kecukulan kalau kiki keba penpa kon ban bagi sim kebu ya kejing senia jung ni kai ha kalian sarkar te yang dekat berki
ban ginang ira ekamat juki nakapor sekapor kata ketika keren ki keluar hakino hikai kibi jungi kibedon hakni keceka